find the idea of trusting the police laughable. Bagi orang Indonesia mempercayai polisi itu sebagai bahan ketawa, ya. It's long been regarded as one of the most corrupt and incompetent institutions in the country. Kepolisian adalah lembaga terkorup dan paling tidak kompeten. Itu zaman itu, guys. Zaman itu Kapolrinya siapa itu ya? Nggak kenal gue. Zaman itu loh ini. So you believe that the Bali bombers had no idea that there was a second bomb? Yeah, precisely. And who would you suggest planted the second bomb? Well, it looks like the police. The police? Or the armed forces. Jadi, apa yang menjadi kecurigaan kami selama ini itu bukan tanpa alasan. Sudah terjadi dari zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang dulu pernah ada pernyataan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita biasa kenal dengan Gus Dur, dengan wawancara dengan media asing. Keren ini, keren. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Yang pertama gue lihat tadi ini sekilas dari cuplikan video ini, bahasa Inggris Gus Dur istimewa. Kita lihat ya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Great mistake. What do you mean? Yeah, who knows that the orders to do this, to do that, and came from you see, within our forces, not from the culprits, from the fundamentalist people.
Beliau yang pertama bahasa Inggrisnya keren loh. Keren. Nah, dan di situ beliau itu wawancara dengan media asing lancar. Lancar. Keren. Keren, keren, keren. Dan beliau menyatakan bahwasanya yang dituduhkan itu kayaknya bukan dari anggota kami sendiri sebetulnya. Aparat kami sendiri. Bukan dari orang-orang fundamentalis. Many Indonesians would find the idea of trusting the police laughable. Bagi orang Indonesia mempercayai polisi itu sebagai bahan ketawa, ya. It's long been regarded as one of the most corrupt and incompetent institutions in the country. Kepolisian adalah lembaga terkorup dan paling tidak kompeten. Itu zaman itu, guys. Zaman itu Kapolrinya siapa itu ya? Nggak kenal gue. Zaman itu loh ini. Former President Abdurrahman Wahid sums up what many people here believe. All of them are liars. Semua mereka pembohong. So, just to be clear, you have your doubts about the police ability to investigate properly all of this. That's Detachment 88, the police counter-terror unit, which receives a great deal of the international aid, including substantial assistance from Australia. Like the military, Detachment 88 is controversial. Kontroversi. Detachment Densus 88 itu ya. Its members stand accused of repeatedly using torture in interrogation of suspects. But these allegations don't seem to even raise an eyebrow. The money is Pak Dai Bahtiar ya. flowing like water. But outside the chamber, unrelated to the anti-terror funding, is a scene that should make donors think twice. A man from the Religious Affairs Commission sitting next door counts cash to be distributed amongst voting politicians. Call it corruption or even the trickle-down effect, but it's Ya Allah. Ini media barat loh ini. Media barat. Ya Allah. Bagi-bagi duit kelihatan. this kind of informal funds distribution which keeps the wheels turning in the Indonesian economy. With the cash cow growing fatter by the day, some analysts even suggest the police now have too much to gain from the war on terror. Ya betul, agar Australia memberikan sebuah bantuan kepada Indonesia. Tetapi kenapa selalu bom akan meledak, seakan-akan pihak asing ditakutin di Indonesia. Bom akan meledak, Anda harus bantu kami dengan sejumlah uang, dengan sejumlah peralatan dan training agar kami bisa bergerak, karena kami tidak punya dana untuk mengatasi teror ini. Nah, itu udah jelas. Ya Allah. Aduh. Ini wawancara lengkapnya di mana ya? Waduh. Habis gini nih, Wak, kita lihat bagaimana cuplikan Gus Dur ya. Sayangnya nih cuplikannya nggak panjang-panjang, guys. Gue dapetnya nih ya. Kita lihat cuplikan dari wawancara almarhum Gus Dur ya. Luar biasa loh. Nih. Who knows that the order to do this, to do that, and came from within our forces, not from the culprits, from the fundamentalist people. But that bomb has been blamed also on Jemaah Islamiyah. Yeah, I know, but you don't have any kind of proof. But the people proof is that the bomb, is similar to that belong to the police. So it's problem for us then. So Every bomb there until now what about the belongs to the government. Amrozi was involved in the lighter bomb. That's a problem always. But that doesn't mean that he is involved. No. so you believe that the Bali bombers had no idea that there was a second bomb? Yeah, precisely. And who would you suggest planted the second bomb? Well, it looks like the police. The police? Or the armed forces. Jadi, apa yang menjadi kecurigaan kami selama ini itu bukan tanpa alasan.
sudah terjadi dari zaman almarhum Gus Dur masih hidup. Nah, itu pernyataan jelas. Bahkan media luar itu mengatakan bahwasannya kepolisian memang lembaga terkorup, institusi terkorup gitu. Dan Densus 88 itu, Detasemen Anti Teror 88 itu disebut loh di video ini tadi. Disebut. Nah, disebut sayang. Kita lihat yang pertama tadi ya. Kita lihat yang pertama. Oke. Let's go lihat yang pertama lagi. Coba lihat lagi. Great mistake. What do you mean? Yeah, who knows that the orders to do this, to do that, and came from, you see, within our forces, not from the culprits, from the fundamentalist people. Beda ya sama yang please invest to my country. Beda sama yang itu ya. Beda. Ini lancar, enak, keren kalau wawancara. Oh. Many Indonesians would find the idea of trusting the police laughable. Nah, mempercayai polisi itu jadi bahan ketawaan buat orang Indonesia. Ini yang ngomong media luar. Mempercayai kepolisian di Indonesia itu jadi bahan tertawaan. It's long been regarded as one of the most corrupt and incompetent institutions Kepolisian dikenal menjadi lembaga terkorup dan paling tidak kompeten in the country. Former President Abdurrahman Wahid sums up what many people here believe. All of them are liars. Mereka semua pembohong. Yang ngomong Gus Dur almarhum. Ayo. So just to be clear, you have your doubts about the police ability to investigate properly all of this. That's Detachment 88, the police counter-terror unit, which receives a great deal of the international aid. Mendapatkan banyak bantuan dari lembaga internasional. Densus 88. Bantuan apa itu? Duit, termasuk Australia. Including substantial assistance from Australia. Like the military, Detachment 88 is controversial. Its members stand accused of repeatedly using torture in interrogation of suspects. But these allegations don't seem to even raise an eyebrow. The money is flowing like water, but outside the chamber, unrelated to the anti-terror funding, is a scene that should make donors think twice. A man from the Religious Affairs Commission sitting next door counts cash to be distributed amongst voting politicians. Call it corruption or Ketahuan lagi. Ketahuan. Ya Allah, sama media asing. Ini dari dulu. Ya, ini dengan informasi yang seperti ini. Nah, udahlah. Kalian nilai sendiri deh. Ya, terus kalian mau minta kita untuk percaya gitu. Maaf, kita masih punya akal sehat. Dah gitu aja ya guys dari gue. Gue gak lama-lama. Ini aja almarhum Gus Dur. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau di tempat yang terbaik ya. Allah ampuni segala kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Tuh, udah ngomong dari dulu tentang bagaimana terorisme bisa jadi pelakunya ya polisi sendiri. Kata Gus Dur. Kata Gus Dur, bukan kata gue. Kata Gus Dur. Ada. Nah, dah ya, gitu aja. Oke, sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu udah ada. Iya, dana Densus 88 dan itu kepolisian adalah katanya lembaga terkorup. Aduh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal